Yes, mbahaye ikaze kuri channel yanyu, channel shyashya kabisa, channel yo kuri Irugamba TV, channel yanyu, channel shyashya kabisa igomba kujya ikugezaho amakuru yose avugwa mu kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi by'umwihariko kabisa, kuko ahangaha niho uzajya ukurikiranira ikitwa amakuru yose avugwa mu kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, kandi nahangaha ugomba kuzajya ukurikiranira amakuru avugwa mu makipe menshi mukunda, harimo Amavubi nkuko nabivuze, ukanakurikirana amakuru avugwa mu kipe ya APR Football Club, amakuru avugwa mu kipe ya Leon Sport Football Club, amakuru avuga muri AS Kigali, Police, Kiyovu ndetse n'izindi za hano mu Rwanda. Yewe uzajya wakurikirana n'amakuru yose avuga i Burayi, Barcelona, Real Madrid, na za Atletico, Bayern Munich, ugakurikirana ndetse yewe n'amakipe yose yo mu Bwongereza uko aza barimo agenda yitwara. Amakuru yose rero y'imikino nanga ujye kujya wakurikirana asesenguye ameze neza cyane, ibintu byose kabisa biri ku murongo. Ubwo rero icyo nagusaba ni kimwe, kora subscribe, ubundi ibindi byose kabisa kora subscribe, ubundi ibindi byose kabisa Imana izajye igenda idufasha gusa, ubundi we ukomeze uryoherwe kabisa, uzaryoherwe n'imikino kabisa n'amakuru avuga munsi y'imikino cyase muri yesi ya sport. Ubwo rero dukurikirane cyane, kora subscribe, ni channel cyashya kabisa urabibona nawe. Ndagira ngo rero wowe ugifungura video uhite ukora subscribe, ubyibuke cyane rwose, uhite ukora kuri subscribe, ubundi ibintu bikomeze bigende neza cyane. Kuri uyu munsi rero, kuri iyi video ya mbere tugiye kuba twahita tuganira ku Mavubi. Uyu munsi ku itariki 24 z'ukwezi mu kwezi kwa munani umwaka 2024 kabisa, 2025, ndabamenyesha ko rero kuri uyu munsi uko byanda kose urutonde rw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ruribuze kuba rugiye hanze, ubwo rero nibwo turibuze ko twagenda tumenya abakinyi umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Adel Amrouche aribuze kuba yagenda ahamagara. Gusa mu byo waza kwitega ari nabyo tugiye kuba twagenda tugarukaho. Ndakumenyesha ko ku nkuru dukesha umunyamakuru usa nkaho amaze kuba umukuru kabisa muri siporo nyarwanda, cyangwa se muri ruhago yacu, witwa Musangafra Lorenzo Christian yaje ko agenda atangaza abinyujije ku rukuta rwe rwa Facebook ndetse yawe no kuri page ye, birumvikana yaje ko agenda avuga yuko rero abakinyi batatu ba APR harimo umusore kabisa witwa Nigena Clement, harimo umusore bita Nigena Clement, umyugariro Nigena Clement kabisa, uwo bita Claude ukina gatatu mu kipe ya APR Football Club, akaba na kapiteni wayo, ndetse na Ruboneka Jean Bosco. Abo basore bose rero ngo ntabwo umutoza azabahamagara, ngo Adel Amrouche akaba rero yarabimenyesheje ikipe APR Football Club, anabimenyesha abakinnyi nyine ko atazabahamagara muri iyi mikino agiye kubagenda akinamo na amakipe akomeye cyane mu gushaka tike y'igikombe cy'Afurika kabisa cy'isi cya 2023 kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kabisa. Ubwo rero yaje kubagenda ababwira ko atazigera abahamagara bigendanye n'umusaruro nyene, cyangwa se na performance, pure performance kabisa, pure performance mbi bagize cyane, performance mbi bagize muri iyi mikino y'inkera y'abahizi, koko abasore n'abasore ubona ko bamanuye urwego, ubona ko batitwara neza cyane. Ariko ibyo byose rero hakaza hiyongeraho abasore nk'aba Ombolenga Fitina, ubona ko nabo basubiye inyuma. Wareba ku musore bita Yunus Shimirimana ukabona ko yasubiye inyuma. Mugisha Gilbert ubanzamo mu kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, ariko wareba muri APR ubu ngubu nawe ukabona yaramanuye urwego, yaramaze no gutakaza umwanya. Ubwo rero no kwibaza ese koko nabo bamugisha barahamagarwa. Ariko inkuru itugeraho kabisa, indi nkuru itugeraho ikadusomera kabisa, itugeraho itubwira yuko n'umusore nta mukinyi n'umwe uri buze nanone guhamagarwa mu kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Nta mukinyi ukinira Rayon Sport,
uri buze guhamagarwa mu kipe y'u Rwanda Amavubi, kuko abo abafite ubushobozi nibuze bwo kuba bahamagarwa mu kipe y'u Rwanda Amavubi bakinira ikipe ya Rayon Sport. Twavuga wenda hari nka Habimana Yves, umwataka w'ikipe ya Rayon Sport, niwe wenda ushobora uhabwa amahirwe yo kwihamagarwa mu kipe y'Amavubi, ariko areba nawe performance ye ukabona ntabwo ari ibintu byiza cyane, nta rwego ariho rudasanzwe. Undi muri Rayon Sport wenda ari wakabaye umuntu avuga ati uyu nguyu nawe yahamagarwa, ni umusore bita Emery Bayisenge, ariko nawe wareba umwanya akinaho, wareba n'abakinnyi bahari, wareba umusore nka Dali Nkurikiyimana, wareba abasore nka Fanuel Kavita Mabaya, wareba Manzi Thierry, wareba Mutsinzi Ange Jimmy, ukabona ko rero harimo ikinyuranyo kinini. Ubwo rero nuko nguko ibintu bimeze. Ese urabyumva ute mu kipe ya APR iramutse muri iyi collab? Binavuga ko umutoza w'Amavubi Adel amurusha bivuze ko bagenda ahamagara abakinnyi batanu gusa bonyine bakiri imbere mu gihugu. Ubwo rero ese urabivugaho iki uramutse ubonye nta mukinnyi n'umwe APR urimo, nta mukinnyi n'umwe wa Rayon Sport urimo? Urabyumva ute? Rero iyo ngiyo ni ikipe y'u Rwanda Amavubi twamaze kuba twagenda twinjira kabisa. Ari nako nkwibutsa ko umusore bita Nshuti Innocent yatangiye kunyeganyeza ishundura hariya kabisa mu gihugu cya Tunisia, nyuma yuko yerekejeho rero mu ikipe yitwa Zarzis. Rero yaje kwagenda afasha ikipe ye ya Zarzis gutsinda umukino yahuragamo n'ikipe ya Club Afrique, murayizi cyane, irakomeye cyane. Uyu musore rero witwa Nshuti Innocent amaze gukina imikino ibiri, igitego ni kimwe na assist imwe, bivuze ngo amaze nibuze kugira uruhare mu bitego bibiri mu mikino ibiri iheruka kabisa. Urumva ko ni ibintu bimeze neza cyane, ariko mbibutsa ko iyi champion ya Tunisia imaze guhira abanyarwanda kabisa. Abahungu bacu bamaze kuzamura urwego, kuko iyo bageze hari ahantu rwose bitwara neza cyane. Murabizi, mwagiye mubibona cyane ku basore nka Bamugisha Bonel Casemiro, yarahanyuze kabisa, itwara neza cyane. Kandi umusore Aniseti nawe mu kipe ya Olympique de Abidjan nawe ahagaze neza cyane kabisa hariya mu gihugu cya Tunisia. Tugaruka muri Sudan, ikipe ya Jamus ikinamo umusore bita Muhire Keve, former captain cyangwa se wahoze ari captain w'ikipe ya Rayon Sport. Muhire Keve, uyu musore rero mu ikipe ya Jamus ibinyujije ku rukuta rwayo rwa X cyangwa se rwa Twitter, yaje ko bagenda itangaza yuko kabisa umusore Muhire Keve yahamagawe mu kipe y'u Rwanda Amavubi, ndetse babyishimiye cyane, bamushyigikira cyane, bamwishimiye kandi basaba n'abafana babo ko umushyigikira, kandi bamwifuriza ishya n'ihirwe muri iyo collab abonye mu kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kabisa. Ari nako rero tukomeza tunaganira kuri abo basore b'abanyarwanda kabisa. Ari nako nkubwira ko umusore bita Manishimwe Emmanuel Mangwende yongeye kuba yagira ibibazo by'imvune. Ubwo rero kuba yagaruka mu kibuga kwe nabyo ni ibintu bitaravugwaho rumwe. Ese uyu musore azaba yagaruka mu kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, kandi yarahise yongera akavunika? Ese bizagenda bite? Ubwo rero nabyo nukubihanga amaso, ariko ibindi bigenda byibazwa ni ko umusore bita Hakim Sahabo umeze neza cyane mu kipe ye ya Standard de Liège, wasubiyeyo umeze neza cyane muri iyi minsi. Ese uyu musore ari buze kuba yakongera kugirirwa icyizere agaruke mu Mavubi? Ariko mbibutse ko undi musore uri muri iyo championnat y'ikiciro cya mbere mu Bubiligi witwa Samuel Gretero Palemari, abungubo ari mu mvune kabisa. Uyu musore nyuma y'umukino yaje kubagenda avunikiramo. Uyu musore rero akaba ari ibintu bita amworohiye kabisa. Ubwo rero nawe nuko nguko ibye bimeze, nawe no gutegereza ese uyu musore we bizaba byagenda bite.
mbibutsa rero ko mu mikino kandi mu mikino yaraye ibaye i Burayi, tunyarukira i Burayi, ariko mbere ko tujya i Burayi reka tumanze tunyure muri Afurika ho gakeya. Mbibutsa ko muri CHAN iri kubera mu bihugu by'abaturanyi Tanzania, Kenya na Uganda. CHAN rero irakomeje, imikino irarimbanije kabisa, ibintu bimeze neza cyane. Ikipe rero ya Kenya yaje kuba yagenda isezererwa. Kenya yaje kuba yarara isezerewe. Kenya yaje kuba yagenda isezererwa kuri penalty. Kenya yasezerewe kuri penalty 3-4, yego 3-4 kabisa. Kenya yaje kuba yagenda isezererwa kuri penalty 3-4. Kanze mbarebere uko byari bimeze, kambarebere uko byari bimeze. Kenya kabisa. Kenya, ikipe ya Kenya ariko nako mbibutsa yuko Uganda nayo yaje kuhagenda isezererwa. Uganda nayo yasezerewe n'ikipe ya Senegal. Uganda yasezerewe n'ikipe y'igihugu ya Senegal. Ubwo rero abasore bacu, abasore ba Uganda, abaturanyi bacu, ntago byaje kuba byagenda bigenda neza, byahombye cyane kuko ikipe ya Senegal yatsinze Uganda igitego 1-0. Ubundi Senegal ihita ikatisha tike yo kujya muri kimwe cya kabiri muri semi final, ariko nyine nuko ngoko ibintu byaje kuba byagenda birangira kabisa. Ari nako rero, ari nako nkuko nabibabwiye, Kenya yaje kuba yagenda isezererwa, mbibutsa ko na Tanzania yaje kuba yagenda itsindwa na Maroc. Tanzania nayo yaje kuba yagenda nayo isezererwa, itsinzwe na Maroc igitego 1-0. Ubwo Uganda nayo iza kuba yagenda isezererwa ku gitego nayo 1-0, yatsinzwe n'ikipe ya Senegal. Ikipe rero nanone ya Kenya yaje kuba yagenda isezererwa n'ikipe ya Madagascar kuri penalty 4-3 kabisa. Nuko ko ibintu byari bimeze muri iyi mikino ya CHAN irimo igenda ishyirwaho umusozo. Ariko tukiri muri Afrika, ndabamenyesha ko ikipe ya Young Africans, ikipe inakomeye cyane ikunzwe hano mu Rwanda, yaje kubagenda. Ikipe yo muri Tanzania rero ikunzwe cyane hano mu Rwanda, yaje kubagenda ishyira hanze imyenda yayo, kabisa, igomba kuba yagenda ikoresha. Aho yashyize hanze umwambaro wayo uri mu mabara ya green na yellow, cyangwa se icyatsi n'umuhondo, kiza cyane. Ishyira yewe hanze n'iyindi iyo ngiyo y'icyatsi n'umuhondo, icyatsi kishi cyane, umuhondo wandikishe ku baterankunga, cyangwa se abaterankunga babo bakaba bandikishije umuhondo, ariko ubundi jezi yo ni icyatsi. Iyo niyo jezi bazajya yo mu rugo bazajya bakiraho mu rugo, ariko iyo hanze yose igizwe n'umuhondo kabisa, ndetse yewe n'ukara. Ubwo nuko ko ibintu bimeze cyane kabisa. Ikipe ya Yanga nayo nuko yagiye ibishyira ku rundi rwego. Ariko mbere ko dusohoka mu Rwanda gakeya, ndabamenyesha ko inkera y'abahizi iracyakomeje cyane. Igitaramo cyangwa se inkera y'abahizi akaba ari turunwa ikipe ya Apel Football Club yari yateguye, irimo amakipe akomeye cyane, harimo Azam, harimo Police, harimo AS Kigali, ndetse n'ikipe ya Apel Football Club. Ubwo rero ndabamenyesha ko kuri uyu munsi inkera y'abahizi kabisa nibwo iri buze kuba isozwa, aho ikipe ya Apel Football Club ku isaha 12 iri buze kuba yakina n'ikipe ya Azam Football Club, ndetse yewe ni nako ari nako rero ikipe ya Police na AS Kigali bari buze kuba batana mu mitwe kabisa mu kanya ku isaha 9 kabisa. Nuko nguko ibintu biri buze kuba bimeze kabisa. Tunyarukira rero i Burayi, ndakeka noneho ko muri Afrika nzima tumaze kwisoza. Reka twinjire i Burayi, tunyarukire i Burayi turebe ese mu mikino yaraye ibaye byari bimeze bite.
duhereye ku makipe benshi mukunda duhereye ku makipe benshi mukunda arimo akomeye cyane y'i Burayi, nuko nakumenyesha ko ikipe ya FC Barcelona yaje kubagenda yihererana cyangwa se yaje kubagenda ijya gusura ikipe yitwa Levante, yaje kubagenda ijya gusura Levante maze ihakorera ikintu bita super comeback. Mu gice cya mbere ikipe ya Levante yaje kubagenda ibona ibitego bibiri byose kabisa, yaje kubagenda ibona ibitego bibiri, ariko ikipe ya Levante kubirinda biza kwinanira imbere y'abasore basatira, harimo nka Ferran Torres, harimo abasore bakomeye cyane nka Lamine Yamal, Rafinha, Rashford bari babanje mu kibuga. Ubwo rero abo basore bose bagiye bahaga, maze ikipe yari yamaze kubona igitego cya mbere cyayo ku minota 15 gusa, ndetse yewe ikabona n'ikindi ku minota 45 ku minota 7 abongeye ku minota 45 igice cya mbere kuri penalty. Rero baje kwagenda binjiza neza, bajya kuruka ari ibitego bibiri bya Levante ku busa bwa FC Barcelona, ariko bakigaruka ikipe ya FC Barcelona umusore bita yifashije umusore wayo bita witwa Pedri kabisa, yaje kwagenda aterekamo igitego cya mbere ku minota 49, iyo bita Ferran Torres aza kwagenda ashyiramo igitego cya kabiri cyo kwishyura equalizing goal, agiterekamo ku minota 52, uwo bita Ergezabal aza kuba yagenda kandi nawe yitsinda. Ergezabal kabisa ageza kwitsinda ku minota wa 90 ku mupira mwiza cyane Lamine Yamal yarazamuye, ariko nyine iyi kipe iza kuba yagenda uyu musore witwa Ergezabal aza kuba yagenda agiterekamo. Ni nako rero mu Bwongereza mu makipe mukunda ikipe Arsenal yaje kubagenda iterekamo ibitego bitanu byose ibitsinda ikipe ya Leeds United. Ibitego rero bibiri byatsinzwe n'umusore bita Julian Timber kabisa. Timber yaje kugenda agitereka mu minota 34 ndetse no mu minota 56, ari nako Bukayo Saka yaje kugenda atereka mu gitego ku minota 45, maze umusore bita Gyökeres aza kugenda atereka mu gitego cye kabisa, yandika igitego cye cya mbere muri Premier League ku minota 48 kabisa, aza kugenda aterekamo igitego cye ku minota 48, ndetse yewe aterekamo n'icya kabiri uyu musore bita Gyökeres yateretse muri igitego cye cya kabiri ku munota wa 90 kabisa na 5. Ubwo nyine minota 90 yarangiye bongeyeho mu nyongera rero ku munota wa 5 w'inyongera umukino usa nk'uri murangira, uwo bita Gyökeres yaje kugenda aterekamo igitego cye cya kabiri. Uyu musore rero witwaye neza cyane, ariko ubona yuko n'ikipe ya Arsenal itarabona uburyo bw'imikinishirize ye. Ibitego ni ibitego yikoreye, ntabwo nyine baramwubakiraho umukino bamenye ko ari umwataka, bafite umwataka imbere yabo. Mu Bwongereza rero twarebaga na match yindi yari ikomeye cyane, ubwo ikipe ya Manchester City yaje kugenda itsindwa kabisa, inyagirirwa mu rugo rwayo n'ikipe ya Tottenham Hotspur. Ubwo rero ikipe ya Tottenham yaje kugenda kubita ikipe ya Manchester City ibitego bibiri byose ku busa. Ibitego byo bita Johnson ndetse no bita Palinya. Johnson yagitsinze ku minota 35 ndetse Palinya yewe aza kugenda atsinda igitego ku minota wa 45, ubwo ku minota 45 wa 45 bongeyeho iminota 2, nuko uyu musore bita Palinya aza kugenda aterekamo. Maze rero mu gice cya kabiri baje ikipe ya Manchester City irahaga ishyiramo imbaraga, ariko biza kurangira byanze burundu, byaje kuba byarangira rero bihombye. Ari nako mbabwira yuko ikipe yitwa Bournemouth yaje kugenda itsinda ikipe ya Wolves igitego kimwe ku busa. Ikipe ya Brentford yaje kugenda yisasira ikipe ya Aston Villa mu rugo, maze iza kugenda ikubita igitego kimwe ku busa. Burnley yaje kugenda itsinda Sunderland ibitego bibiri ku busa. Arsenal nk'uko nabivuze itsinda ikipe ya Leeds ibitego 5 ku busa. Ari nako muri Espagne ariko nababwiye umukino
wahabaye kabisa wa FC Barcelona yaje kwagenda itsindamo ibitego 3-2 bya Levante. Atletico Madrid yaje kwagenda inganya n'ikipe yitwa Elche igitego 1-1. Mallorca iza kwagenda inganya na Celta de Vigo ibitego 2-2. Mu gihugu cy'Ubutaliyani Genoa yaje kwagenda inganya na Lecce ibusa kubusa. Sassuolo yaje kwagenda itsindwa na Napoli ibitego 2-0. AS Milan yatsinzwe n'ikipe yitwa Cremonese ibitego 2-1. AS Roma iza kwagenda itsindwa igitego itsinda ikipe yitwa Bologna igitego 1-0 kabisa. Mu gihugu muri Bundesliga ni mu Budage kabisa. Ikipe yitwa Bayer Leverkusen yaje kwagenda ifata ikipe ya Hoffenheim, yaje kwagenda yakira ikipe ya Hoffenheim, maze Hoffenheim iza gutsinda ikipe ya Bayer Leverkusen ibitego 2-1. Eintracht Frankfurt yaje kwagenda itsinda ibitego 4 byose ku gitego 1 cy'ikipe yitwa Werder Bremen. Ari nako rero Heidenheim yaje kwagenda itsinda ikipe yitwa yaje kwagenda itsindwa na Wolfsburg ibitego 3 byose ku gitego 1. Nyamara ikipe yitwa Heidenheim yari yanakiriye uyu mukino mu rugo. Ari nako Freiburg yaje kwagenda itsindirwa wabo mu rugo nayo ibitego 3 ku gitego 1 n'ikipe yitwa Augsburg. Union Berlin yaje kwagenda mu rugo rwayo yisasira agakipe yitwa VfB Stuttgart rero ibitego 2 byose ku gitego 1. St Paul yaje kwagenda inganya ibitego 3 n'ikipe yitwa Borussia Dortmund. Mu Bufaransa naho tunyarukirayo. Mu Bufaransa ikipe yitwa Marseille yaje kwagenda yisasira agakipe bita Paris Football Club igatsinda ibitego 5 byose ku bitego 2. Nako Nice yaje kwagenda itsinda yari iri mu rugo yaje kwagenda itsinda ikipe yitwa Auxerre ibitego 3 byose ku gitego 1. Lyon yaje kwagenda nayo yisasira Metz itsinda ibitego 3 byose ubusa kabisa. Urumva ko yagombaga kugenda inyagira. Mu Buholandi kabisa muri championnat bita Eredivisie ikipe yitwa Go Ahead Eagles yaje kwagenda yakira ikipe yitwa Sparta Rotterdam, maze ikipe Sparta Rotterdam iza kwagenda inyagira ikipe yitwa Ahead Eagles ibitego 3 byose kubusa. PSV Eindhoven yaje kwagenda inyagira ibitego 4 byose ku bitego 2 ikipe yitwa Groningen inakinamo umunyarwanda witwa Noam Emerane. Ikipe yitwa Terrestal yaje kwagenda inganya ibitego 2-2 n'ikipe yitwa Volendam. Nakangako ibintu byari bimeze kabisa, nakangako ibintu byari bimeze. Amashampiyona kabisa akomeye menshi yagiye akomeza kugenda ajya mbere. Kuri uyu munsi rero kuri iki cyumweru ariko tunyuze mu biri giho gakeya, ikipe ikina mu musore w'umunyarwanda witwa Hakimu Sahabo, ikipe yitwa Standard de Liège yaje kwagenda iri mu rugo rwose, yaje kwagenda inyagirwa bikomeye cyane, yatsinzwe ibitego 3 byose, yatsinzwe ibitego 3 byose yaje kwagenda itsindwa ibitego 3, yatsinzwe ibitego 3 n'ikipe yitwa Cercle Brugge. Rero muri uyu mukino ntabwo Hakimu Sahabo yayabanjemo, ariko yinjiyemo ku munota wa 46 asimbuye bita Casper Nierson. Uyu musore rero Hakimu Sahabo ubwo yinjiraga rero ikipe ye ikaba yari imaze kuba yarya ibitego 3 byose, yari yamaze kubitamira ikipe.
yari yamaze kubitamira iyi kipe kabisa kuko bayitsinze ibitego bitatu. Icy'uwo musore witwa Diop ku munota 14, Ngwala ku munota 45, uwo bita Etkus atsinda nawe igitego cya gatatu ku munota ubwo ku minota 45 igice cya mbere rirangiye, ariko bongeye mu minota rero y'inyongera ku munota 45 bashyizeho ku munota 45 harenzeho 3 nibwo uyu musore witwa Utkus yaje kubagenda aterekamo kabisa, ibintu bikomeza kugenda neza cyane. Rero Hakim Sahabo yinjiyemo, ariko nyine ntibyagira icyo bitanga, ariko urabona ko nyine kuva yakwinjiramo byafashije ikipe ye kuba yakomeza kugenda yitwara neza cyane. Yes, nuko bimeze rero, nuko ngoko byari bimeze. Reka turebe kuri uyu munsi, kuri iki cyumweru ese hari izihe gahunda, hari izihe fictures i Burayi abantu twaza kuza kwitegereza cyangwa se twaza kureba. Nuko nakubwira ko amwe mu makipe akomeye niyongeye kuvuga gusa. Ikipe yitwa Ajax iri buze kuba yamanuka mu kibuga ku isaha isa 10:45. Ikipe yitwa Ajax iri buze kwakira ikipe yitwa Heracles ku munota, kandi ari nako mu Bwongereza ikipe ya Fulham iri buze kwakira ikipe ya Manchester United ku isaha y'isa 11 n'igice. Fulham iri buze kuba yakwakira ikipe ya Manchester United, ari nako ku isaha y'isa 2 kabisa ikipe ya Juventus mukunda muri benshi kabisa nayo iri buze kubagenda imanuka mu kibuga. Ariko abantu benshi mwakunze Juventus ubwo umusore witwa Cristiano Ronaldo ubwo yazaga kuba yayerekezamo, abantu benshi nibwo bayikunze kabisa. Kipe ya Juventus rero iri buze kubagenda imanuka mu kibuga ku isaha y'isa 2 kabisa. Kipe ya Juventus iri buze kubagenda imanuka mu kibuga. Ese murabona ikipe ya Manchester United noneho kuri uyu munsi iri buze kwikura imbere ya West Ham. Kipe ya Manchester United bakunzi bayo twandikire muri comment, murabona kuri uyu munsi iri buze kuba yakwikura imbere y'ikipe ya West Ham? Tubwire ejo mu kanya gato kabisa ku isaha 10 kuri isaha 11 n'igice. Murabona ikipe yanyu ya Manchester United ifite abasore nk'aba Mbeumo, ifite abasore nk'aba Matheus Cunha, iracyafite kapiteni wayo Bruno Fernandes, iracyafite abasore benshi bakomeye, ariko mbibutsa yuko muzamu aracyari Bayindiri kabisa. Urabona iyi kipe ukurikije performance yagize ku mukino wa mbere ubwo yakinaga n'ikipe ya Arsenal, ese urabona kuri uyu mugoroba iri buze kwikura imbere ya West Ham? Basi se urabona iri buze gutsinda nibuze West Ham ibitego bingahe? Muze tuganire kabisa muri comment muterekeho tuganire. Iyi ni channel yanyu, mugomba kwisanzura. Sorry, ntabwo irakina na West Ham, irakina n'ikipe yitwa Fulham. Ari nako rero Juventus na nababwiye ko iri buze kwakira ikipe ya Parma ku isaha ya 2:45. Ari nako rero Real Madrid iri buze gusura ikipe yitwa Real Oviedo ku isaha ya 3:30. Ingi barayitamika kabisa, bari kubita barayumvisha, bari buze kuyumvisha kabisa, kandi muri Espagne haracyari Villarreal buze gucakirana na Girona. Real Sociedad iri buze kumanukana n'ikipe yitwa Espanyol, iyo bita Osasuna iri buze kumanuka n'ikipe yitwa Valencia kabisa. Nuko ngoko ibintu bimeze. Ubwo abanyarwandakazi niyo channel yanyu ya mbere ku mugaragaro dukoze ikiganiro cya mbere. Ese murabyumva mute? Murumva ibintu bimeze neza? Ni ibiki twakosora, ni ibiki twakongeramo kugira ngo ikiganiro cyanyu kijye kiza kabisa kiri ku rwego rwiza rwisumbuyeho kandi mwifuza.
ariko icyo nabamenyesha cyo kuri inshuro ni ya mbere nyine dukozeho ikiganiro kuri uyu munsi. Uyu munsi iki nicyo kiganiro cya mbere, ariko hari n'ibindi byinshi byiza cyane biri buze kugenda bibageraho gatanu ko kandi. Ubwo rero kora subscribe kugira ngo utazigera ucikwa na rimwe, ujye uhora ubona amakuru menshi cyane. Mbibutsa ko umutoza w'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi Adel Amrouche mu masaha ari imbere ari buze guhamagara ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, kandi nahangaha kabisa, nahangaha uri buze ko wagenda ubikurikirana byose gatanu ko kandi. Ubwo rero kandi nahangaha uragenda ukurikirana update zose kuri inkera y'abahizi, kuko APR FC iri buze kumanuka mu kibuga n'ikipe ya Azam Football Club, nako rero cyangwa se Azam Soccer Club Sport Club, nako rero kandi ikipe ya AS Kigali iri buze kuba yagenda imanuka nayo mu kibuga kabisa. AS Kigali iri buze kumanuka mu kibuga nayo n'ikipe ya Police Football Club. Ariko se murabizi neza, murabyibuka ko ikipe ya Arsenal yaje kubagenda isinyisha umusore bita Zirkize, baje kubagenda basinyisha umusore bita Ebelechi Eze. Ego ikipe ya Arsenal yaje kubagenda isinyisha umusore bita Ebelechi Eze, uyu musore ukomeye cyane, yaje kubagenda imusinyisha rero imwishyuyeho mu ikipe ye kabisa, yaje kubagenda imwishyuraho miliyoni 60 z'amayero, ndetse we ukongeraho na miliyoni 7 z'ama add-ons nyine n'uburyo ayo mafaranga n'amafaranga agenda atangwa bitewe n'ukuntu ikipe bitewe n'ukuntu abarimo agenda yitwara mu kipe nyine cyayagiyemo agahabwa ikipe yavuyemo. Ariko mbamenyesha ko ubwo ikipe ya FC Barcelona yateraga comeback mu mugoroba washize, nkuko twabibabwiye, ikipe ya Levante ivi nyuma yayibanje ibitego bibiri ikabikuramo byose, igatsinda n'igitego cya gatatu cy'itsinzi. Abakinnyi rero nguko uko bari baretinze kabisa, baretinzwe uko bitwaye. Wabita bayobowe ufite amanota menshi yitwa bamwita Pedri, afite 8.6. Abasore nk'aba Rashford, abantu benshi mukeneye kumenya, yari afite 7.1 bicumi. Abasore bita Rafinha yari afite 8.3, Lamine Yamal yari afite 8.5, Ferran Torres yari afite 8.2, ariko umusore bita Marc Casado yasubiye inyuma kweri yarasimbuye ku minota 46, ariko yari afite 6.7, subiye inyuma cyane kabisa. Ariko Marcus Rashford nawe yaviriyemo rimwe na Casado, ariko afite 7.1 ku minota 46 waruhagije. Umusore bita Alejandro Balde nawe yasimbuye ku minota 76, afite 7.2. Pau Kubarsi afite 7.7, afite amanota 7. Uwo bita Ronald Araujo kapiteni waje kwagenda asimburwa ku minota 76, afite 7.2. Umusore bita Eric Garcia wabanjemo kabisa akanasimburwa ku minota 85, wabanje kuri kabiri, nawe afite amanota 7.9, ari nako umuzamu Garcia nawe afite amanota 7.8. Koko ibintu bimeze cyane kabisa, koko ibintu bimeze yesa. Ese wowe urabona uyu musore bita Lamine Yamal ibyo yitezwe azabikora muri iyi season? Rafinha urabona yakongera agakora imibare myiza? Ferran Torres umaze kuzuza ibitego 2 mu mikino 2, urabona hari icyizere? Nagira ngo rero tumanukane kabisa. Ariko mbabwira ko abakinnyi iyi attack ya Barcelona muri no Misiri kugendera buri mukinnyi wese afite ibitego 2. Wabita Lamine Yamal afite ibitego 2 na assist 1, afite assist 2 n'igitego 1 mu mikino 2 amaze gukina shampiyona. Wabita Rafinha afite igitego 1 na assist 1 mu mikino 2 amaze gukina, ari nako rero umusore bita Ferran Torres na afite ibitego 2 muri iyi mikino 2 ya shampiyona amaze
bamaze gukina. Ni uko imibare iba ihagaze. Banyarwanda banyarwandakazi rero ndabakunda cyane, Imana ikomeze barinde kandi ibiteho. Ibiganiro byo ni byinshi kandi nakagaruka byo mwamaze kubimenyera. Gukora subscribe n'utarayikora, ubundi tuze kubonana mu masaha ari imbere cyangwa se mu bihe uburuko mu kindi kiganiro kiri imbere. Kora subscribe n'utarayikora, amaze gukora subscribe wibuke gukora like, ubundi ibintu bikomeze bigende neza cyane. Ibi sala amala. Wow. Sawa rero tuze kubonana mu bindi biganiro biri imbere. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze barinde. Ciao ciao.